Jadi dia dodong akon. Dang marnaro. Tapi disuruh doi bapak mau dison. Ay, si Dunang buru-buruan. So, na berani hudul di sini. Hoi, masuk kau. Tempat dudukku doon. Maaf maju kak. Kenapa iman dong aku daw? Neng marminggu hami. Ay, Chris kedua peko. Isi dugarmu. Sila ya kak. Kakak isi gua nih kakak. Si Burju. Nani hata. Agama do kakak. Apa Chris kedua tongau. Ada kursi yang naruk Tuhan. Bukti na bahwa si paso-baso ngono. Dang na di pasom buka. Hai Burju do Tuhan nih. Atong malu songoni. Eta majola marminggu. Kamu matu sih. Dang boy songoni kak. Ikon marminggu do kita. Apalagi songok kakak. Lasian do rohani Tuhani. Moloro kakak marminggu. Oh, depe jipak wala Kristen. No lo mengajak kau merminggu. Nak besok ngono penampilanku. Itong boy do hupangi do nomor HP ni kakak. Asa boy kita pajupang manangan anding ga. Emang dang may laro nomor do nga do tau. Anong gabi di hati do ngamu? Dang mailaw kak. Malalasian roh aku. Ang gojol mai kak. Na sodo konon ni. Ala na piga-piga halap kita di dapar gereja. Naringgas marminggu. Saya lo mengajak kau. Hera na magigi no mamere nga. Alaki mai kak awasing do. Dia majolo nomor HP ni kak. Asa boy kita pajupang manang nandigan. Madu jol mana burjuan. Tulis di bawah mengajak kau. Atau kuliah nomor HP kon. Nah. Yan kak, nah husipan nomorku keluar di sila agor na. Nah, nomorku. Halo, shalom. Oh, ido. Jadi dong jadi homar minggu. Oke, mama lo songoni. Shalom. Kamu lo songoni, lo maju lo homar minggu dah kak. Pai maju. Tong mo soni orso may tapa Jepang. Ito la peho. Halo kak. Asing do berin jol mana sa dobba. Kalau udah pido tahu jol mana lu mengajak kamar minggu. Terus musik do berin ban. Sulit mai. Kak, Ratna. Kak, dia tuh kakak on. Mana dong? Itu dia Hudi. Sama si Teh apa pagi-pagi om? Enggak kak, udah pergi dong aku. Dengan bunda dia. Adong kak, dong aku. Si Guru juga Arna. Alay berhutang dah dopay bana. Alay kak. Alay mo ha. Hera berandang, seman dadang jelas mulu ni. Loh, manak-manak tuh ba? Sogoy bitirikut-ikut tuh na sama ni mana? Dah mungkin nih kak. Tunggu lu sama ni lama jelas ada kak. Hati-hati udah. Tengok matang yang jadi. Aman nih kak. Halo. Ahai. Oh, boy. Ano dukan? Coba video dua ruah. Oh. Berarti kau orang minum ada. Baru sarung nama murahku. Oh, lo butuh deh. Minuman itu dia. Oke. Sama aja jauh tuh sih, ay. Sini gua nih. Terus lihat. Si Burju. Boleh naik kan?
kita pajupang kan? Nagi manut dati daw. Lagi malas ang manut to dia. Manangad di ka may musira ke? Oo, ido. Okay, mamalas ako ni. Shalom. Kak! Eto mo, Kak! Ngajang pigang, terlambat ang nanita. Halo, Di. Burju, apa dia ho? Pizza damar na yan. Iba na maka dongan na cerita ni. Pas dongan ni hujul masuk. Kita mau kita. Kayak meja Kak. Burju tamar minggu. Malas au. Kirim salam matu Tuhan nih. Jala mani ti pamusek. Pasak jadun guru kusianida. Tamar burju. Malas au ngani ngo. Norong masukan ni. Kami tak. Sunyi doang natin. Hoy. Emang lu ada sih ho? Mau ho? Dong aku. Dong aku. Oh, dusuk kudak dongamu. Najubula may moda. Namin jo. Sa orang tenaga makatay. Ito kuma. Anong nung ako? Medyo ko lang may mangiba na. Kehidupan na pibibesiyan. Kasiya masuk ko yun ni pangalahona. Dia mau maroy ba na? Ngalaw may ba na? Tak sempat tiba na to bat. Bah, ngulang lao di ba na? Tobat nona ni. Biar dapat to ba na. Ngamud ding iba na. Mati na maksud mo? Oh lumada. Maka nagabilong kulala. Wah, si gabilong unak ko. Sigurang jurma di sonne. Ima dah. Gabi merasa bersalah dah. Tak kau pada iba na. Tapi ida dong aku nak kompak gitu aku. Maka na tobat to sebelum mudik ponok ko. Bah, gabilao. Ano to udah nilukon na? Kaya biraw. Pasusik mo sa munawahan ni dungan na yun. Yan mo na yun. Abis musik mah minum ano. Abi sore ni mo ko be. Galing bepek ko man mo rin. Ya abis dia ka status mo. Ako na bedi sudah kecul mo. So pedih dah sudah. Mau masuk nawo. Membosankan. Kalian suka masih. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Soal, ngerti bertobat. Kerajaan surga. Mana ngertinya? Tak lagi orang mana yang Tuhan Yesus sih. Ya mana yang semenang. Tuhan membingungkan dia tanpa. Itu sih mana yang suku aku. Oh, tu si Lea. Pasti dia tu si Bana. Bana kerja di minggu Bana. Pasti dibawa tuh hata bertobat tuh. Kaya aku mau tuh jejak muna. Di kompleks Sinarai. Kan jumpa kami di sini pasti. Di sini na yang jumpa.
Pusing masih Umar semua, so suku hati bertobat. Lea, so tungi dongan ni hobe dongan muna so jelasin ha. Si Burjo ida maksud ni kakak. Olo. So tunggu gabi ikuti-kutak kon no songo ni mana. Ulo idongan ni hodo pe, upaulat na mga huta. Halo kak, upada pe. Awas, sa panidongan ni hodo pe. Halo kak. Dari mengan. Burjo, itu dia. Majupangi ho, diba, Lea? Ano naisis ko na kutuwa? Ako naman, Jo. Ano yung sabunan mo? Ano na sugutan terbaca awal di HP? Kata bertobat. Mani? Pas musik mo ni membaca Alkitab. Bertobat. Halo? Oh. Kaya Mama Jo dah. Sampai turang tuh ho. Buat Jo sialang tuh bagus. Naroon ba tamu mudi? Halo kak. Lah Burjo, orang majon. Melate ba? Halo Burjo. Jadi kan Burjo, tarik ni pertobatan ni. Ba. Odo tamu na kami? Halo Di mana kak. sosial? Ano maksud ni kakak? Jawab mau kak. Mula. Untuk rawa sa sabda. Kuya pang kak, lagi bertobat ada ratusan. Jadi mau lu bertobat jual masih songonon. Kalau nang bertobat may ba? Dang boy. Burjo, unang Jo lah ako Burjo. So. Najat mau kak. Tapi buhan yang betul lima yang bertobat. Sedih mau lu bertobat jual masih songoni. Biar jepakyan nih. Ih. Kamu mula ni para jati do kak. Di halomon Tuhan ni. Na pangalaman loko. Semua nalilin si Burjo ndang adong kabar natin. Nabuhado ibana. Tak na cik dorokana na di palo kakak isen jabuan. Si Burjo. Halo, shalom. Halo Burjo. Hai Burjo. Raja tu jamuku. Nama aku apa Burjo? Cici, aku lelah. Tak kenapa gimana. Halo, Burjo. Oh Burjo. Udah naik si Burjo. Sama ni lama tu jabuna jolga. Kak. Hai. Lama jolga tu jabuni dengan kisi Burjo ente. Dungamu nasuasai do? Halo kak, lagi meresai di mana lo kak? Nang gue. Masuk. Baik mau kak, asiro ha. Nang gue. Kak. Masuk. Dia kulala. Saya bertobat Tuhan. Tolong lihat dulu aku neng bertobat dan ibarat Tuhan lagi Tuhan di balau dulu sunari ngawai be ana ula zale
si guru juga tak nasihat di mana. Apa naik si Burjo teh? Nasihat do naik mana? Burjo. Oh Burjo. Dijawab dong. Bah. Ya gula pegang di kombo. Jadi naik si Burjo. Kamu ngalu siapa kak? Si Burjo kak dong aku dong ibaratku. Oh, berandalas nyoni dong. Aku Makulis nyoni. Ini deh. Mana bana? Serius dong kak? Enggak, naktarpi tano. Masa semua nih? Ini deh maksa bana sini begitu daw menguruskan. Kan saya tahu kak. Tak boto ay sa ina. Mungkin ala na minum-minum ini. Dia mangai pasti ngok jubilian. Nang para do haro ate para minum-minuman nai. Gabi songoni bana hatop lao. Ido mungkin. Habis pulang boto na baru pesa. Aku pe sempat do telepon di mana. Mulai diorai kakak kuaro tuson salah berandali bana. Tapi apa? Mungkin ay tikin na pangalak mituhani di bana. Buah bahen. Mada. Dan sempat di bana hubungan tu dalam nadenggan. Ape adong dorohanan yan neng mertobat. Rawi bana tu jago. Yang hasil kalau kakakku ibana. Aku pinawaktu ada ngulung aku semua ni bana. Berendal. Sempat tu kubon ni bana. Dalam na denggan. Tapi las dalam putuan ni datang. Mada. Kami merasa bersalah doau. Dan kupak ketikik pulau membadani. Daftar aku masih dia. 7 lanon. Menuju pagi kita ke zaman songoni. Batalnya mati kita lama muda halaki. Ulang gabi songonon. Tapi mak, mulak mau. Mulak mau.